طی سالهای اخیر در برابر طب معاصر، طب مردمی نیز رشد کرده، استفاده از اصولهای مفید آن جهت رفع بیماری‌ها وسیع به راه مانده شده است. متخصصان ساحه طب جهانی نیز وابسته به این شاخه علم طب پیوسته تدبیرهای سودمند را عملی می‌کنند و کارهای تحقیقاتی را نیز به طور چشم‌رس به سامان می‌رسانند. در شهر مسکو فدراسیون روسیه از آغاز همین هفته وابسته به موضوع جامعه و سلامتی کنفرانس علمی جریان دارد. از جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر متخصصان ساحه طب و طب خلقی، رئیس اساسیاسیون کسبی طب عنعنوی، متخصصان طب خلقی و طبیبان خلقی تاجیکستان ملا ظهور طاهری نیز شرکت دارند که با امکان دست داشته با او تماس برقرار نمودیم تا دایر بین کنفرانس و پهلوهای دیگری مسائل طب خلقی صحبت را انجام دهیم. چون شما این زمان در فدراسیون روسیه قرار دارید، اولا از تاجیکستان به شما درود میرسانیم و طور ابراز داشتیم در شهر مسکو یک کنفرانس علمی جریان دارد. میخواستم صحبت را در مورد همین کنفرانس آغاز میکردید که چگونه کنفرانس است و شما در آن کدام موضوع را مورد بررسی قرار میدهید؟ تشکر زیاد. البته جامعه برای سالم بودنش باید مردم سالم باشند و این انجمن گویم در انستیتوت اسلام شناسی شهر مسکو برگزار گردیده ایستاده است که در آنجا زیاده از 154 نفر مفتی‌ها از تمام ولایت‌های روسیه جمع آمدند و اساساً انسان با واسطه دانش، با واسطه سازش، با واسطه عقل پیش می رود، جمعیت آباد می کند و رول دین، رول اسلام خیلی کلان هست برای سالم بودن جامعه. هر یکی شما خوب می دانید که در سوره های قرآن همچون یک قانون برای انسان است که مثلا انسان باید یگان جای ویران نکند، آبادکار باشد، به مردم نیکی کند، کمک کند، عائله های سالم برپا کند، یک جای آباد کند و در گرد اطراف همین چیز موضوع های زیاد هستند و از آن جمله برآمد من در باره دین و سالمی هست که مثلا دین برای سالم نگاه داشتن حیات انسان چی میدهد. از آن جمله اگر ما دین اسلام گیریم 5 رکعت نماز خواندن این کامپلکسی مخصوصی مشق ها برای سالم گردانی انسان است و تازگی بدن، شستشو، همین برای سالم بودن انسان ها را آموزاندن در کار. برای امروز در اینجا طول 2 ساعت من برآمد دارم و بحث های جالبی دقت هم می شود و با واسطه این بحث ها با ما کمبودهای خود اصلاح کرده در آینده برای سالم گردانی جامعه ما به مردم یک دستور عمل ها می دهیم. طور معلوم است این اولین چاره‌بینی علمی نیست که شما در آن شرکت میکنید. قبلا با حضور شما یک میز مدور در موضوع نقش پدر در تعلیم و تربیت فرزند صورت گرفت. می‌افتد که در این میز مدور اصلا کدام جنبه این موضوع مهم مورد بحث قرار گرفت و واقعا اشتراکچیان تا کجا توانستند نقش پدر را در تربیت فرزند مورد اندیشه‌رانی قرار بدهند؟ البته این میز مدور در سطح عالم ها برگزار گردید که از عربستان هم آمدن، عموما 25 نفر بودن و رول پدر در تربیت کودک خیلی زیاد است و امروز وقتی که ما در صفحه های اینترنتی میبینیم بعضی فرزندها سوی قصد به پدر خود، به مادر خود و به برادر خود میکنند که این از تربیت نادرستی انسان است و برای همین پیش از همه تربیت از عائله سر میشد. حتی در آنجا من برآمد کرده گفتم که تربیت از بطن مادر سر میشد که مادر وی چی اینفرماسیون های میگیرد، چی گوش میکند، کدام فیلم میبیند، همین به واسطه به کودک تاثیر خود را میرساند و در آنجا نسبت میگرانت ها که مردم ما مهاجرانی که به روسیه رفتن حتی بعضی ها تا 3 سال 5 سال فرزند خود را ندیدن، این موضوع را من برداشتم که باید که در آینده همین مردمی ما هم یک عائله ها جدا نشود، عائله ها مستحکم شود، رفت و آمد شود. مثلا نرخ همین چیپته های هواپیمای ارزان کرده شود، چون که وقتی که نرخ چیپته های هواپیما ارزان شد رفت و آمد زیاد میشد. وقتی که یک سفر با از مسکو ما آمدم مثلا به جای عموما 54 نفر در یک هواپیمایی که 250 نفر باید بیاید آدم ها آمدن. اگر ارزان میشد بلیط ممکن همه وقت 2 ساعت ما از یک جهت برد کنیم از دیگر جهت بای میتیم. اگر همین نرخ چیپته ها که ارزان شد من باوری دارم که 3 سال 4 سال نه یا هر سال آمده فرزندشون رو میگیرن، یک تربیت میکنن، یک نوازش میکنن، مهر پدر میشد.
ҳар чӣ қадар дур гаштем меҳр аз дил меравад ва он муносибати байни падару модар гӯем байни фарзанд дур мешавад ва албатта тарбия нодуруст мешавад. дар ҳақиқат аз тарбия дур мондани фарзанд ва ё солҳои тӯлонӣ дур будани падар аз муҳити хонавода омилҳои худро дорад ва ин ҳолат албатта ба рӯҳу равон ва саломатии фарзанд низ таъсир мегузорад. чун соли 2015 дар тоҷикистон соли оила эълон шудааст, бовар аст ки аҳли ҷомеа ҷиҳати устуворию пойдории оилаҳо бештар саъю талош мекунанд. ба паҳлӯи дигари мавзӯи суҳбатамон бармегардем. таи чанд соли охир дар мавриди роҳу усули табобати бемории саратон семинару конфронсҳо баргузор мегарданд ва дар ин маврид зиёд ҳарф мезананд. тавре дар суҳбати қаблӣ шумо иброз доштед, дар шаҳрҳои Москва ва Санкт-Петербург дар ҳамин мавзӯъ конгресс баргузор гардида буд. ба фикри шумо то куҷо имрӯз мутахассисон роҳҳои муассири дармони ин дардро пайдо карданд ва чӣ омилҳои дигар дар ин самт пешниҳод гардидаанд? Ташаккур. Албатта ҳар як маркази илму фарҳанг аст ва Москов ки як қариб ҳудуди 15 миллион аҳолӣ дар инҷо зиндагӣ мекунад. Тамоми институтҳо, марказҳои тадқиқотӣ дар инҷо вуҷуд дорад. дар тӯли 6 моҳ ман фақат дар 4 конгресс дар соҳаи саратоншиносӣ иштирок кардам. Якумаш ин дар системи онкопсихология, яъне ки рӯҳии инсон. Вақте ки бемор мешунавад ки вай касали саратон вай аллакай бевосита роҳ афтода мешавад, ҳатто ба касалиҳои рӯҳӣ гирифтор мешавад. барои мин гуфтанд ки сухан заҳру позаҳру гарм асту сард, сухан талху ширину дармони дард. дар инҷо бисёр баҳсҳо шуд ки на ин ки фақат бемор гирду атрофи вай падару модар хешу табор ҳамаи онҳои аз ҷиҳати яъне ки реабилитатсия кардан дар кор фаҳмода доданд ки дастгирӣ кунанд. хош ва усули табобат пеш аз ҳама дар тағйир додани фикр сознание, яъне ки ҳамон бемор ҳаст ки аз он ҷумла як бемореро ман дар шаҳри Махачқала бо раки сина табобат карда будам, дараҷаи сеюм ки табобат нашаванда гуфтанд ва бо усули методи ман дар тӯли 3 моҳ шифо ёфт. чунки табиби ҳар як инсон худи ӯст. духтур як маслиҳатчӣ аст. агар шумо аз рӯи тавсияҳои духтур агар иҷро кардед ҳатман шифо меёбед. методҳои оддитарин ҳаст ва дар мадди аввал бояд шуури шумо кор кунад, барое ки организми инсон ин як гӯем электростанция, як корхонаи бузург ҳаст ки тамоми органҳо бо ҳамдигар алоқаманд ҳастанд. дар 2 конференсияи дигар ки дар шаҳри Москва оиди рак, яъне саратони сина шуда гузашт, дар он ҷо ҳам баҳсҳои зиёд буданд, тарзҳои ҷарроҳӣ кардан, тарзҳои тез муайян кардани ҳамин бемориҳо ва аз он ҷумла вақте ки ман дар шаҳри Санкт-Петербург баромад кардам, дар он ҷо гуфтам ки дар мадди аввал бевосита бояд ҷигарро табобат кунам, чунки якум лабораторие ки дар он ҷо хун таҳлил мешавад, тоза мешавад, ин ҷигар аст. масалан тамоми беморҳо ки вақте ки одам ба беморӣ гирифтор мешавад, ҳатман ҷигари ӯ функсияш паст мешавад ё ноором мешавад. чизи дигар ғизо бояд ин даво бошад. агар мо ғизои солим хӯрем, мо ҳеҷ вақт бемор намешавем. сарчашмаи тамоми бемориҳо умуман аз нодуруст хӯрдани ғизоҳо ҳаст ки имрӯз мардуми мо одат кардан ба он обҳои кока-колаю дигар шеҳо ҳаст, чизҳое ки бирён мекунанд, зарари калон дорад. умуман он чизе ки носолим аст. чизи солим чӣ дохил мешавад? он ки дар табиат мерӯяд, тамоми меваю гулу гиёҳҳо, тамоми маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти гӯшт албатта истифода мешавад ва агар ҳар як инсон ҳамон организми худро санҷида аз рӯи ҳамин истифода кунад, албатта солим ва дарозумр мемонад. дар баҳсҳо дар бори табобат бо усули диета, гиёҳ, ғизо ҳам дар он ҷо баҳс шуда гузашт. дар ин ҷо масалан тарзи табобат, тарзи баъзе беморие ки саратон аллакай химия мегиранд, мӯйҳошон мерезад, чӣ хел барқарор кардани мӯйҳо, чӣ хел солимия нигоҳ доштан, албатта баҳсҳои зиёд шуд ва ман кӯшиш мекунам ки тамоми он донише ки дар ин ҷо гирифтам, албатта дар Тоҷикистон рафта дар байни духтурҳо, дар вазорати тандурустӣ пешниҳодҳои худам он чӣ ки дидам пешниҳод мекунам барои солимгардонии ҷомеаи мо.
китобчае ки айни замон дар даст дорам ин табобат ва пешгирии бемории саратон ба усули доктор Тоҳирӣ унвон дорад ва чанде пеш шумо онро ба нашр расонидед. Меуфтед ки дар самти табобат ва пешгирии ин беморӣ чӣ усулҳоеро истифода мебаред ва дар ин самт то куҷо муваффақ шудаед? як сафҳа шарораи шавқ беҳтар зидусад китоби безавқ. дар тӯли 45 сол ман таҳлилҳое кардам, чунки ман аз беморхонаи қаррии боло оғоз кардам кори худро дар шӯъбаи реаниматсия ва солҳои зиёд дар он ҷо кор кардам, дар истироҳатгоҳи хоҷаоби гарм дар дигар кишварҳо кор кардам. ба хулосае омадам ки дар он ҷо 30 пункти тарзи табобат ҳаст, яъне усули табобат бо нӯшидани об. об асоси тамоми доруҳо ҳаст. агар об тоза таркибаш элементҳои заруриро доштагӣ бошад, қариб ки мардуми он ҷо бемор намешаванд. ва беҳуда нест ки ҳар сол ҳар 2 сол дар Тоҷикистон конгресси об мешавад. аз он ҷумла дар ин солам ба нақша гирифта шудааст. дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳама вақт 3% обҳои нӯшиданӣ ҳаст, дигар ин баҳр, океан обҳое ки онҳо носолим ҳастанд. ва мардуми мо бояд ки обҳое ки дар кӯҳсорон, чашмаҳо ҳаст ҳифз кунанд, тозагии обро нигоҳ кунанд. ин сарчашмаи саломатии дарозумрии мардум ҳаст. қисмати дигар яъне ҳуқна кардан, тоза кардани рӯдаҳо, чунки ин ҳамчун рӯдаи ғафс як зарфи ахлот ҷамъкунанда аст. агар дар сари вақт мо тоза карда наистем, бевосита ҳамон чизаи заҳролуд ба хун дохил шуда саратонро зиёд карданаш мумкин ё саратоновар шуданаш мумкин. истифодаи сокҳо, оби меваҳо, масалан сабзӣ, лаблабу, каду, истифодаи содда, истифодаи он дороҳое ки ман ихтироъ кардам бо номи замч доктор Тоҳирӣ, ферула хит доктор Тоҳирӣ, балзам доктор Тоҳирӣ, гиёҳчойҳо. ва вақте ки мо тӯли қариб зиёда аз 5 сол дар клиникаҳои шаҳрҳои Москва ва Санкт Петербург таҳқиқотҳо гузарондем, дар ҳақиқат барои бемориҳои саратон ино хеле кӯмак карданд ва ҳатто дар шаҳри Санкт Петербург ҳамин ду доруро ферула ва замчро ҳамчун доруҳои асосӣ барои пешгирӣ ва табобати бемориҳои саратон дохил карданд. дар марказҳои онҷо дар бемориҳо истифода мешавад. ва тарзи дигараш ин аз шуурнокии инсон, аз машқҳои худоромкунӣ, худталқинкунӣ, ҳаракат ва муносибати байни одамҳо иборат аст ки агар ҳамин шартҳоро инсон нигоҳ дорад, албатта бемориҳо ҳам шифо меёбад. на ин ки фақат бемории саратон, он чӣ ки ман ҷо овардам, бемориҳои қанд, бемориҳои фишорбаландӣ, фақат барои ин чӣ лозим аст? омӯзондан дар кор. масалан одамҳо аз беморӣ не аз нодонӣ мемаранд. вақте ки ба ё тавонанд ки чӣ тавр худро ҳифз кунанд, албатта ҷамъият пеш мерад. ва дар саҳифаҳои интернетӣ агар шумо дохил шавед, замечательные люди 21 века, випуски 11, онҷо 47 дақиқа ман пешниҳодҳои худро ба тамоми ҳукуматҳои дунё пешниҳод карда гуфтам ки бояд ки системи сохтори тандурустии имрӯза 50% тағйир дода шавад, сохтори омӯзиш дар мактабҳо тағйир дода шавад ва мардум бояд бисёртар дар табиат бошанд, табиатро кор кунанд. донишгоҳ муҳлате ки масалан институти тиббӣ 7 сол аст, ман пешниҳод кардам ки 5 сол шавад. ва вақте ки шуури инсон хуб кор мекунад, шарт не ки бояд 10 сол 15 сол хонад. ин майни сари инсон хусусияти тез фаромӯш кардани бисёр чизҳоро дорад. ва аз рӯе ки пешниҳодҳои ман дар саҳифаҳои интернетӣ ҳастанд, аз олмон аллакай маро даъват карданд ки ман дар он ҷо рафта дарс диҳам, ҳатто як кафедра бо кафедраи усули тарзи табобати доктор Тоҳирӣ пешниҳод карданӣ ҳастанд. умуман бисёр кишварҳо ҳозир тавассуташон бо воситаи интернет ба тарзи табобатҳои ман зиёд шуда истодааст. албатта вақте ки аз ҳама чизи қимат барои инсон саломатӣ ҳаст. одамҳо ҳастанд ки миллион пул доранд, не ки бо пул саломатӣ харида намешавад. барои солим будан фақат инсон нисбати худаш бояд ғамкорӣ кунад, кор кунад. ва аз он ҷумла дар ноҳияи айни ҷумҳури Тоҷикистон дар деҳаи Путхин барои 30 нафар ман як бошишгоҳ гӯем, як ҷои табобати осоишгоҳ
تاسیس دادم که از 15 مای در اونجا من خودم بیماری قبول میکنم. اونجا طبیعت، باد و هوای تازه، سلامتی خودی من برقرار نشد، با سلامتی مردم من با اصولهای خود اونها را تبابت میکنم و اینجا همچون یک مرکزی آموزش و سالمگردانی در جمهوری تاجیکستان برای خلق وطنی ما خدمت خواهد کرد. طی سالهای اخیر چرابینی‌های زیادی بین المللی در مورد طب خلقی برگزار می‌گردند. فکر می‌کنید تا کجا طب خلقی تاجیک در عرصه جهان معرفی گردیده است و تلاش‌های شما در این سمت چگونه است؟ البته هر کجایی که مثلا من اشتراک میکنم رسپوبلیکا تاجیکستان، یعنی نه اینکه فقط من دکتر طاهری، عموما از نام جمهوری تاجیکستان معرفی میکنم که اشتراکچی همین کنگرس از تاجیکستان هست و امروز من فخر میکنم که سیستم تندرستی در تاجیکستان تمام دستگاه‌هایی که در سطح جهانی هست در تاجیکستان هست، اصولی جراحی کردن و پیشگیری کردن هست، متخصصای خوب هستند. مثلا در کنگرسی که در اونجا در شوس برگزار گردید اوید طب خلقی، اونجا من یک برآمد کردم، گفتم که شرط نیست که همه رفته در خطای خونن. اگر هر یک متخصصی که خوب باشد آناتومی فیزیولوژی انسان داند، آن ماندنی سوزن ایگلتراپی یعنی خودی وای می آموزد. حاضر در صفحه اینترنتی کتاب‌های هست که همون نقشه‌های طرز اصولی طبابت ماندن دادگی. ما امروز میتونیم از خانه نبرونده دانش آموزیم با واسطه اینترنت، نه که در هر یک جای یک استاد در کار که راهی طرز اصولی همون خواندن و پیشنهاد کردن و نشان دهد و سطحی مثلا علاقه بینید که اون چند دارویی که من اختراع کردم و امروز در شهر مسکو 4 نمود 2 دارو و 2 کرمی که من اختراع کردم استحصال و مانده شده است و توجه مردم. البته من مبلغ زیاد ندارم که تعداد زیاد قطعی برارم، یک تعداد معین که علاقه آدم‌های پیدا شده استادن که همکاری کنن، استفاده کنن یا که بیزنس کنن. هر یک جمهوری رو از روی متخصص، از روی چیز استحصال میکردگیش، از روی داروهاش، از روی همین چیزا میشناسن. ما میتوانیم که در یک جایگی سطح اقتصاد جمهوری رو بلند برداریم. مردم